Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhla ta khira la Gagash loyi nga ta hi continue vele vele ri karhi hi n'wi linka na Bliss Boy. Ya ku hi sequence ya hina vele vele already video hi endlini like hi kombisa ku hayi swi tikomba se va nga dzahisani for vele vele na Bliss Boy Gagash video la mi nga se yi vona ho ndani kha ni vekele a link on top comment or mi scroll kwala ka channel yi kona that video aze swi hlupha no hlupha and stuff like that and then even previous mi nga mi swona hi vula leswona like hi linka Gagash na Bliss Boy la kha kombisa ku yena like hi nge compare beni ma nga na vafana va ti auto tune laha swi twaleni na ku na va Bliss Boy anga kha va gega kona and stuff like that laniwa ma yona mhaka leyiwa however kasi of course ra 7 July Gagash fika endla a live laha sa kha addressa mhaka leyi hi kota ku yi twa ku hi sayitirana i ri swi endlise ku yini hikuva a swi vona ku vele ku holoveni a ku holova hayi swi le rivaleni hambi hi rhuketela swi le rivaleni ku yi kona nyimpi mara a hi twini ku i te yini Gagash la ya by the way vele vele ka intro i nghene hi risimu ra munhu wa mina xonge rhangani cheers. Leswo very nice track, very nice track. Hindi kona vele vele. I mean she's the greatest ka Ndzumba anga na ntanga as a female vocalist. Anga na ntanga ka Ndzumba vele vele. Yeah, all right Gagash, i ri swi endlisa ku yini na Bliss Boy? Okay. Ni vona vo tala loko ni vona la ka TikTok loko luya gaza Netflix a teka social media tsala lava loko ni kha ni themendela tinhlambi leti ni themendela ku tona. Yeah. Wa I vula Bliss Boy ni treata ku fana na ntsongwana ya mina n'wana aka mina. So why would I beef up now before na ba Bliss Boy I think in for me onuku I'm part of the people lava nga vana xiave ngopfu aka ku humelela ka yena. So why would I fight somebody loyi ni nga position la mina nga fila ku ni position? I don't do that. But I can't come to social media and act as if everything is normal. Okay. And we have unfinished business. So that unfinished business need to be solved first. So if it remains like that, it remains like that. I don't see any problem with that. And I'm not Bliss Boy. So the moment you stop talking about somebody, okay, if now example, let's say freedom. The moment in this kind of lovely, yes, and one is on that. That's what that's what I'm telling you. Ba ku thola njani ku ta ba ku bona ku loyi a nga thole ka mi voni lo se swi va n'wi byela ku famba la ya fika i vuya na unique example ba ku famba la ya vuya na plate leyi nga la a ya vuya na yo loko after yi veka la ba ku tlhela ya vuya na pa the moment ba vula leswi le panini i ri se plate ha vulavuli yo swi ku plate leyi ya ha pfuni nchumu doesn't mean that Gagash I got this story. Perhaps it's a different scenario. Vula hi minkarhi leyi Bliss Boy ka nkarhi wolowo a nga fika a ba madihidi ku mara already swi hlamuseni ku the unfinished business mara wu vula ku in that way i nkarhi loyi a nga fika ba madihidi vo xayila swi vona ku hayi a nga ha themenderiwe hi ndlela liyani ku hi swi voneni heyi na ti-video a ku ri ti-video na vo 17 hi ngo hi referisanyana video fana liyani Superman boy, how the thing? Hey, on a mat. I have boy. I have boy. Baba, wasu. Got the time. Yeah.
So if it stops, so a swi ri clear sweswi ku holweni Gagash a ngo ta na switori but a swi clear ku ya ku na disagreement to karhi leti vhele va ti kha ti ri kona and stuff like that. Hi loko mo kuma ku a nga na ti-hit but since ku na ti-hit a swi vona ku yena Bliss Boy a kha ba ma ti-hit it did make sense ku ri impela there is a problem ma yi vona mhaka leyiwa. Okay. Lately before we kula inga ko before we yi tirhisa yi nga va yi tirhise vanhu va million. That means those people they can continue using it without way. A ni swi tivi ma swi kota ku swi analyze leswi na ku ta vulavula swona. If me I'm not useful to Bliss Boy, then we have a lot of organizers who can still do it. If me I'm not doing enough for him, then let them do it. I'm not fighting him. I'm a businessman. I cannot fight him. But we have unfinished business. That's it. So, Bliss Boy, Future Ena doesn't run, what do you call it, behind me. He can still do it without me. I mean, I've done my part. Okay. And I'm not declaring anything between me. So I'm not there. The guy is doing so well for himself. They're even doing him combo and all those things. So we wish him all the best. Yeah. So in Jalo Lento, he don't support. So so soon you will have Metro Beats. Or it's a Metro Beats. You don't know, you can be a Kerinke. You still support. King Amagaza, local moment is a Franca, Yagumun. I will have one. Se ilwana shman ile kulwena yeko zanga se litsika soswa loko no one soswa parnji yiku sweswo ana vulavula nsati wa mina swi vula ku a hambani ngopfu happy birthday mana aya happy birthday ya mana aya namuntlha. Hayi hayi kwala ni case yale occasionally ve khe swi vona ku wa va ri kona ku va postiwa occasionally there and there. So the thing here i case ya Bliss Boy yo vheta a yima Gagash completely so phela hi sweswo swi nga fika swi va hi problem. Ti ta ti-track ti nga huma vhele ti vonini afterwards tetiya and then vhele ti nga ha bukani vhele ku na disagreement as Gagash a nga ku hlamuseleni and stuff like that kwala. Vhele mhaka leyi a yi vula ku leya ena ya Metro Beats a hi addresseni ka vlog na yona and stuff like that. Ku mhaka leyi nga rivaleni ku Gagash ta fika ti kanetisa but i mhaka leyi nga rivaleni loko swi voni ku na yimbi yo ka ku i silent war a ti fanele ti hi nga ti vona previously no fana vo xama khombo leta mukhamu swo swi ri clear like in the public na vo mthimbani yiwa yi silent ku Bliss Boy a nge le ku hlamuleni as ni nga swi referensa ka vlog ni ku a ni tivi ku hambi u chaka bomba mana ya ta voya man pfalani milenge ina wa wenenge wa horizontal kufana wa philani kumbe wa njhani kumbe njhani i lava ku ta byela mi ku ni pfala yini ni nga pfulini ina swo tala swo pfuleka kwala i nga kona i n'wansati kumbe n'wanuna loko wo va n'wansati a wu ta tisola ngopfu so i n'wanuna a ni tivi ta ku byela ku pfala yini. Ni vona ni comment leya i ma ayo bene kun'wana laha hi kota ku va hi conclude yelo fana milenge mafumisane hi nkomeni mafumisane hi loyi let's see wa ku tlhela ku phosana n'wansati hayi loko ze ku a swi loko hayi i n'wanuna a swi lungheni ya hi tlhela hi va hi na update again ze bata eva timbirhi va mi kha mi swi tiva ku a swi loko ti ri ku vuyeni swinene ti va ti ri ku vuyeni swinene. Gagash tlhela posta another post after that live like hina fanele hi swi kota ku va ni hi recorda leswi swi ve kahle hi vheta hi swi katsa ndhawu yin'we i fika a tsala ku mina na Bliss Boy hi kahle ngopfu kumbe hi cina hi Saturday na mfana wa ka i question leyi nga fika yi kombisa kwala so swi antliya sweswi ku ri va rivelaneni oro va ha ri ka process na hi ku lani vona Bliss Boy
a nga se hlamula laniwani a nga za a hlamula based on my memory a nga sungula a hlamula but ni ka ni cheka comment leyiwa ni vona ku i ta hlamula na so mara guys no n'wi a hi ri swin'we ka mhaka leyiwa yona ku ri ku holiweni sweswo a hi swilo leswi swi nga ta kanetiwa it's based on evidence yaleyi va ku hi vona on his account a hi swi prove khale swo mabuku loko i khale ngopfu a nghene ku n'wi buka halawa vo 17 and stuff like that sweswo nchumu sweswo guys hi leswo hama loko ri va ta va hi solvhini mhaka kahle vhele swi ta va kahle swi ta hunguta swivulavulo na vumenemene bya hina vo master T hi leswo loko ri amukeza subscribe banda kumla mtlika subscribe vayisa van'wani masaveji tolo a ni ri kerekeni nkarhi lowu ku nga lowu hi kha ku chumayela mfundhisi ivi xiyisa lexi a ni tshame tlhelo ka xona xi humesa fole xi ri layita kwalaha kerekeni a ta ni chuha ni ku mara misa loyi i njhani a ta leswi a ni chuhise swona a mi ri ni dibe na biya leyi a ni ri ku yi nweni heyi